mkuu, Mungu ambaye kando yako hatuna Mungu mwingine. Na litukuza jina lako na limidi jina lako kwa ajili ya wema wako na uaminifu wako na ukuu wako. Umetupenda, umetuhurumia, umeturehemu, umetujalia siku hii ya leo. Na hivyo naomba Bwana ukanene na maisha yetu, ukanene na nafsi zetu. Tumekuja kukushukuru kwa mwanzo mwingine mwema, mwanzo wa ushindi, mwanzo wa kibali na mwanzo wa ushindi. Utukufu wote ukakuendee, sifa zikakuendee, heshima yote ikakuendee Bwana. Tunapoenda kulipokea neno lako katika siku hii ya leo, naomba ukaseme na kila mmoja wetu. Jitwalie sifa, heshima na utukufu kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nawakaribisha kila mmoja kwenye ibada ya leo ambayo itakuwa na session mbili. Moja ni kumshukuru Mungu kwa kile ambacho amewezesha watoto wetu wa form 4 ya last year kupata. Wengi kabisa wazazi wengi wana sababu ya kushukuru Mungu kwa yale ambayo Mungu ametendea watoto wao. Ingawa kuna wengine wengi zaidi, yani asiye ingime na kitumi cha utungi ya mubea ni kuondu wa kilio ulanga yunengi esiana situ. Onakau namba nene ya isiana almost 2/3 ni valukite na ini si amaidha my young generation maikwenda kuwa statement Yesu na muno anene ma ministry education mwisaithi wa institution ikunjali uni wandi no kethi ya mwaka kuthiula ungi siana sieka mutiani form 4 siana milioni 1 okethia siana mbe wangili mana mwanza ni valukite na muikenga na bena future vai future na itu isone sati kwitha siana isu indumanu tu isi Kenya siasa siekeiwe kila bandu na we mwiyai no kutethia siana isu ila wona andu mambia thauka na maisha maku mambia ubinga nzia siaku umanye baye mundu ubinge angai na siana ila mukuiwa mutanosa grade ila munailete okwata nina kiicha umutabia kana koi ni koi ona result ise umasie ndugu na kana katumanu ni katumanu ona kanewe constant ikadhi ukaembarasi ya kuyambe na ke mwana mui ni mui edha mwanosu mitiani makitwe nesha bateno nyama na batena political biasness edhi akana kuka ilistwe osae minus na kanewe si constant kana kau maishani kakatu wake product kwa ashei muikabwe siana dukasiona na ngiembesa siaku dukone mwana wa kuta useless kana ku ni extremely useful, very useful. Na endo manati kila musewi na mwana onekie mutiani kana utanamba usomea mwana waku umanyonake
akititio saniwa. What happened? Kwa nake no ukwendo mundu mutabicha ukinaendei hethia mesaniwa maisaniwa alimu ukiwa alimu makuya no bongo tu ya alimu itusomethetie miaka itwikirasya mutiani pa pekindu kiendeye. Kwa utana mbobu wa mwana umanye maisha make mekunwa kamari ni amaitha haingi lakini mwiya yevo na baya mbe umwana ucio kwona wakuta wa faith baya mbe akautanithia ithi wasaidila mwana waku umuthangacie na nikana amuke na I face life na wikwatio thini wa Ngai. Amen. Nienda umanyisha maandiko meva kwa dakika mbuthu nekulio ni ati kana kichwa cha kana kiongo cha uvo ni Ngai we ni wikasiama ebinda thito. Ngai ni wikasiama, Ngai ni wikasiama ebinda ne thito. Hallelujah. Kini cho kiongo cha uvo nundu ni kala othio mwete bandu no kethe andu mwise Ngai no kai momanya we Ngai nu na athukuma ata na batonye kethe ingwithwa na mumo nienda umanyisya pole pole. Nienda tusome buku ni ya Yohana kilungu cha 5 kwambia musoa wambe kuvika we 18. Mwiyai ni mubeani kuondo wa kusoma kwa ndeto yaku asane na naitu ni kwethe anetu kwenda kuiwa wasya waku nini sinu tumanite na mwiyai nutonya kututethia ukandethia kunena wasya waku na kilo kwenda no katethia musyaisya na mwithukisya kwosa kila watu mana sitwane ya Yesu Kristo asaitwa atunga mubea. Amen. Ni mboya yakwa kana mwiyai nukututethia na atutethia tukwelewa ni undu Ngai uthukuma hata mwiyai Yesu mwaka wa 2026 nguvo ya Ngai anenge direction mwiwe 10 andavishe mwaka huu withiwa mwaka wa kusumbika kwa mwiyai kati wa andu make. Hallelujah. Kwa kisungu ni the year of the Lord's reign ama kutawala kwa Bwana katikati ya watu wake. Hallelujah. Na miaka mivuthu ila nikalite wiyani wa Ngai nina amanyie kuinterpret statement cia Ngai. Saiwa Ngai anena naku akakwia ndukakie ni bamwe naku. Amen. Wa Ngai akwia ndukateleme ona ndukatebe ni bamwe naku. Umanati ichalo kithia chumu muno na kithia kithuku mubaka ubike pandu withie wona Ngai totevo. Wewe Ngai akwia ni bamwe naku. Umanye mawishilo ala mokite ni maundu wa masisha utonyona kumwene kwasya kutingwa Ngai. Kondu atuma andeto yake ni kembwela wishilite mwakini ulilikane akwiye ndukatebe ona ndukateleme. Ulilikane akwiye manyaka na ninye yoba Ngai waku manani bamwe naku. Yani statement issue lakini wikana kakibeba Ngai ya utabio ukitotana na kuiwa moyo muno no chona maundu tamakwithi ya mesoft na iyo wishaona muthukumio wa Ngai abikabandu ayazi ata Yeremia awona abikabandu Ngai mwiyai wangengie na akengeka. Amen.
Yeremia esile mawisilo abika bandu ya Ngai mwiyai wangengie na kengeka. Itina wa mwiyai ambia edhi wa Ngai bamwe na itu goni yakwa nini isi akayonania kwanzia neneki, lakini akisha kuionania pakedwa nandu kuisila mwakine Ngai ni wikashama ibinda dhitu. Usungio wago ni ati ye Ngai ni wikashama ibinda dhitu na onansia wa ila siukite akeka. Amen. Lakini kuikashama kwa Ngai kutengemea na kuinenga nekulanzia wa yenenga nekula kuingai. Amen. Siama iyikawa na andu othe ala metawathu kumimangai. Amen. Siama iyikawa na andu othe ala metawatabania. Siama iyikawa ni mapasta othe. Siama iyikawa na atabania othe. Undu be atabania motabania ndeto ya Ngai. Undu yaitie mamitabaniu na maimina. Amen. Na beala maumitabania na maimikia na matienda kuika undu yaitie. Kwa ona shirika ona itu tudhumuite kanisa nuku antidhumuite yukuiki wa maundu ni Ngai itengemea we mwene uikiite ata wenda kuikia Ngai ndeka shama ndukona mawiko make na mundu ungi aikia ni wika akona mawiko mangai. Wenda kuikia Ngai nubosha akaubosha. Wenda kuikia Ngai ndabosha ndakaubosha. Wenda kuikia Ngai ni ukilasha akakukilia. Wenda kuikia Ngai ndo kilasha vekala bailiu. Haleluya. Nukewa wiyani wanulalinda waku uitwa wiki la linda. Lakini ukewa wenda kuikia mwiki wa kula kuingai au boshe au nenge kuona akaunenge. Ukewa wiyani wanuwete waku. Ukewa wiyani yani kwa mamudha maku. Ukewa wiyani wani shoko ya ukuna. Undu ndakitali ya kuiye bayundu ungibekwa. Ukewa wenda kuikia babuano wikala wikitandani no kesho kwa wio pau. Lakini mundu ungi aikia nuboa enda baya kwitu beto anzatani no wiko asima kwa nyeni wa mwanzenge na kautu makanitwe nusi hivi ndemwe na ndiye mushinethi ya maikasi ni umweto atabitha wa mubengi wa mulonzia webita musioka wa munyambu webita. So mubengi ni my cousin ni mwitu wa ango wakwa na ina mwithiana kuniwe ni stroke na ya mukunite at least a half. Okay thea akomete no akwatiwe kalwendi no anewe liu na nde unena na nabika mushi inyakwambia hii pasta ndukasiokeo tonete kasini waku ni muwau atoiwe hospitali asethingi maindi ombaka Kenyatta na yu Kenyatta wanao akekalau maisha make na inethi yandu wabuma mukwete pengine family ende no banga na yundu wikala wanake withie no bakabethwe be mundu wa muneliu mundu wa muthambia mundu wa musezia ngwasi acho yani maisha make onde ekalaiu na ila na ndiye na mwithi obwe inywa ndawa na kitio muboya na muboya mwe wa muboishe na mubosya biu na imundu muima ona kubiko yutu nena ola waikitandani atatembea umundi nutembea ukamwithi ya mundani achima ukamwithi osini ayuta kiwu ukamwithi ya soko ula wa reduce tu okethia ni uwau ukethia na liunde kia kanywani wake
Yani ukethia mundusu onanda nena onanda koma yani no akwatililiwe nundu yake ya beyond ikuwa muikio wa eithola muau na ethiola muunde kuikia ula muthukumi wa Ngai aikia Ngai ni wiki aushungi chama na kitumi cha Ngai cha ikashama nikana ona ni binya wake kwa andu make nikana andu mama nyengai tie kaya shabu nuasi ti story la shaku iwe binda the atene kwaenda. It's very unfortunate that today we have some men and the women in the house of God who still believe that God used to do miracles then but not now. Yani itakuwa shai ibinda yatene Ngai yaitei lakini oyunde na tei ibinda yatene iwa umacha iwa wamandu miyoyo meito lakini oyunda wa haiye edhu okamuikia ukamona. Amen. Wa muikia ukamona pekindu kimwa tabania alanga yututumi yaku ikashindu imwe kindu kimwa kila kina dhina ni kushare utukuvu wa Ngai naku kukwatania utayo wa Ngai. Ngai ya utumia kuika chama tiwe weka chama niwe weka. Haleluya. Ngai atumia pastor waku, hatumia mwadhani waku, hatumia evangelist waku, hatumia mwalimu waku andeto ya Ngai kuika chama tiwe weka mwalimu na tiwe mutabania ni Ngai mwene. Chupe pandu tukuka tuikila mibaka nyeonoko kokambia basi wako iwika asiama shut up tukambambangiu peka lobailiu nini sine shaki peki badukani cha messenger na mwene messenger kwa unatumiwa ni Ngai na ilila muomoko hapo tinye ni boasha ni Yesu Kristo boasha na akitondumia ubosha na atumiwa ni Ngai kukilia mundu waite mamudha kila tinye hakitobugwa ni Ngai kwa utulilikane kutungia Ngai utayo wake na ndaya shake. Biblia yasha na kwa imboka ya yuti na Yesu ambata kuthi Yerusalem na bae Yerusalemi baina ndia yeta wa kwa kebelania bedisata na ndia hii ya ina mabalasha atano ya ina shendi tano ya ina kundukua muniku tano na Biblia yasha kwa usu yandu anduala maya umamudha anduala madhua na ila linda yasha buying group itatu ijosha usu itebaya alama balasian ila linda iwete. Amen. Na ndo alama ye umamudha kiwete ni mundu ukudhua. Amen. Kila linda ni mundu medho make matekuona either asiyeiwu. Amen. Kana ayo medho obahamu kondoni wa life. Kila linda kiwete na mundu moma mudha lukela nzio mutonya kuelewane sau mundu ni mundu ina stock ukethia mundu sinu ukwite sehemu imwe cia mwi wake mundu ni ukunu stock akakuniloba ama umakathela binya akakunu akakuwa nusu akaparalyze kiwango fulani yani yu andwa sumandiko macha imo mausute baya au kila chatumitwe maikalabu ni chau. Biblia sema kalite bunundu batwika baby nda mulaika wa Ngai wa the andia nisu akakwa idhanjala mandi na amino kwa idhanja manzi mundula wabota wambe aboa uwulo white onethia ni wiba abota kililinda kine wakona abota kiwete kiambi yotembea abota mundula mumamudha aibo apyo kwa upe kalite andumaina madhina ndiyani siya diukitwa na andumenda ubosyo andumamandhi to ubosyo makasya na moka makeka labau hangi maitawe na andumo makoka kuikala na muowa ubo ila mulaika waka kwa idhanjila ndia mayicha mundu wo na wedhi hapa mundu ume Biblia yasha wekalite haite mamudha wa paralyze ite wandu wa miaka miongo 38 38 years of paralysis miaka miongo 38 na Biblia ndelesha undu wabikangie bau lakini tuona right your reason
pengine andu make mamuitia manoa kana maitia mali yathela na yathelela mewie kana ndianishu pengine ibeki kashama na pengine ona mwene moka na meba umona mundu maichapwa pengine mekala na mundu wo mekala ya kwa idhanjwa raundi kila mundu olondo andu mano ama waitie mundu ukuiwa betu sana niende tuisha ng'ombe beka wila kebandu niende tengabingu enduka esoti waeweka yuwethi akomete baya mukekani na eba mukekani nukuiwe ndia ikwa idhanjwa nukwenda uboa lakini ainjaribu engangane eiche mundu unge ibota aiboa usiwe kwinuka kwa umutumi uno mubaka ekalite ba iwakusi andu ingi muno maiboa wate uboa iwoni andu ingi maitetheka ate utetheka na wethi wishi thina wake ni kwithia nundu wa paralyzed is slow. He was paralyzed and he was too slow to compete for one healing miracle. He couldn't compete effectively because he was paralyzed. He laying down on the mat. Akometa mukekani na be mundu nginake ukwisanga waimutwe na kukekungamu bawutewe endia na no mutwe wimwisanga no amelioni nipe inikila kamutoka kaeka kana atanyuko mitile tanyukawa hoithia obetie bauna no shaishe hethia mulaika pengine akwaitha cia kiuma kwaithia 30 eutala 1 eutala 2 29 30 pa eolike bwana kwinuka ithi shunguli lakini ulamo mamudha aende no bingilita aithengeshye bakubione kana no tetheka aileo tetheka na aemo tetheka mundu ngeitetheka na ekalabu na Biblia asha na yu Yesu muthenoma abiti labau na oka ethia ulamo na Yesu ni mwesi kana mundu ekalite ba miaka 38 yani ethitwe aite mamudha bandu ba miaka 38 na Yesu amukulia nukwenda kwithwa muima nuenda uboa Yesu amukulisu amukulia kana nukwenda uboa amwiye dina mundu ninoka amen haishe ndena mundu ona kutwika nukwenda uboa ndena mundu wa umwicha mundu ndai na andu make aina mo mundu ndai kanisola wa thaithia aina guo amini ikaluni not ikalu isinakoge mundu ndai sinakoge ni bala wa thaithia aina yo baya nasa baya tuasa baya shirika mamwisi lakini uwa mubinyia atiwa eweka atiwaweka hana inyama iba pengine maimano iwe niwe pengine lawa waye makoka weekend umona makekalanga nake maybe mabi kabandu mambe umanisha duty mabi kabandu kiucha duty chathela abi kabandu pengine momba niteta family masya mamu twaiba akekala bwetele amanjondo kwika na maybe mamwete ndiani isu imekalangio na kebo ala mekalanga mundu anoa kwinuka esoti weweka na wethia ebau na ndena mundu lakini kwa mushi kwa yandu undu mundu nukwata nuisilama uitoni anu makamwathu kiitumine sio onasiana ukethia wi muau na ukithia kana ti ukomena lakini ikaileo thiwe yani nundu no nindio yanonywa kela asimiko thiwe yani kangi kaileo thi skulu kaila asimiko thi skulu ungi ni waileo thi ethia aila asimika kuikuethia ungi waileo thi ubingwa nduka aila asani kwithia tuikala pa withu the at a certain point ukwisa ethia muwausu eweka ukithia eweka na Yesu la wewe mundu swa mwa eweka amen kumbe peo bandu tiwe nandu mwekeo wako uboka tumwenga ioka amen nowe utaina mundu bayino kusi wakanabe mundu ngi muo aibu utaina mundu
asya muya ndina mundu Yesu amwiye osha mukeka wako no yenuka. Na maandiko maze Yesu ashupa bau ula mundu waite mamudha ula wai onzete mwi wake bau waboa na akunza kamukeka kake na atulilia ketua oi manzi woka mukeka bandunga ku onethi yake anata akwati woka mukeka kati woka mukeka yani manosu akunza kamukeka kake. Amen. Ile la buke tu. Bwana asifiwe. Manosu akunza kamukeka kake. Amen. Na ambata kima ele kwa ambata kaikuthea akitite inuka yu atembete miaka 38 atatembea akuwa mukeka. Na Biblia nundu peshindu ngaiwe ndo correct pe problem imwe mindset yandu ithi wanayo ukethia mutwe wa mundu undula wa kwatisie onanga ya change sindu mutwe wake ndu itikila. Amen. Maandiko lilikana masya na muthenola mundu su waboiwe wai muthenya wa chao wa sabato wai muthenya wa sabato na kuyana na amia ya ndini muthenya wa sabato ona muonda ile obogwa muthenya wa sabato ona ndwa ile kuwa wale uwa the previous day kana kwithi hata mayuwa Friday na mbona imuisa kuwa na kuyaba lawo ya munoiba kuwa na uya balawo ya mwingi iba ona uo kaya na manu suambata na enukite umanye ndini indakumuno pio pai mundu wa movie wa ikuona mwana usu atembete ona abo mamanza mabitio hakulwa ona meumukulia ona eka kukuwa mukeka utembete hata na withi ya wawa paralyze ni wonzie pai mundu kukulio ikulio the ambeni ukuite mukeka muthenya wa sabato niki ni wisi kuyoshana na mia ukiwa mukeka muthenya wa sabato. Bana uzu atembete amali maga ukuite mukeka niki muthenya wa sabato. Amea ula wa ambosya ambia nikue. Amen. Mamukulia nusu wa ubosya na ndu Biblia si Yesu amwiye kuwa mukeka waku no yinuka na ndu bayu mati munene disika na Yesu aende iye no ubosya lakini kindu kya makila ki record ni kicha miaka 38 maandiko maja bayu mati munene munopio Yesu ayebu matini disiku inuka aka na ndio soti ya hauti alangi maina thinoso wisi Biblia si ndu imwe itonya kosa story ya mundu mwene kwamba otiana na si ndu ile ingi asiola wambo siambia nikuwe mukeka wako na ndienuka nusu asya ndi mwese ewa kuyoshana na miao ukuwa mukeka na umanye mwana usu aina kanisa pengine waya abikamusi. Amen. Waya abikamusi ekata aya mukeka na ondoka athikiuma umanye aimu thaidi umanye aimu shirika na unda aimu shirika wa kithemba cha ila sindu cia nyumwita shirika kanisani kwenyu hu ni mushirika ona ethwa iwathukiiwe nda change kanisa ikwithia andu ala mathitha amo metinda kwake abo asyokie kanisani kwa asyokie sinagogen in fact sabato ela yati ai sinagogen na eba abota Yesu ethia Yesu na Yesu amwia nuona
mwikio waku nukuboishe enda na ndukeke na ingi unduthuku kuthono kondu kaukwate ila mwana usiwe iwu nundu ala mambio mona akuite mukeka mama ndio mu report mamutuye kula kwe mafarisayo abalisi nao ni yaungame imandini masunga asiendo ile masunga ameao na meusunga muthenya wa sabato lakini maisunga andu maishungulika nobosyo wandu mashungulika na kila andu mekumia na kutetea a specific day muthenya wa sabato nela we wapoiwe nundu anake ai musabato ona mwana wa paralyzed ai musabato haleluya lakini ila wewe Yesu kuwa iwakuie ila wewe Yesu ika ni wekie eo musabato na nene ya sabato ndio nene ya 17th day Adventist hapana azuma nambi yo mituke na menethe yo muthenya wa sabato kuma muthenya wa sabato establish wa imwose be andu mekala ama ukwetu ukwithio na no makwesheni ngai no menga indo ile obochi andu muthenya wa sabato ndo ile okilia alawo mamutha muthenya wa sabato yani ukwithia kwa muthenya ni more precious than ngai nyela wa manyeni Yesu ashokoka meai ni Yesu ulaumboishe na Biblia asia nakuma muthenosu mamu na masia Yesu ya kizungu asia they persecuted Jesus mamu na masia pesa ubikabandu mamu face wibosia andu muthena wa sabato niki Yesu amea ithe wakwa atetha cia wia kubika umuthi wishikuyanana na Genesis chapter 1 ngai ombie atumie mithenya thanthatu wa kiumwa wa kwambililia wa keli wa katatu wa kana wa katano na muthenya ula twita wa thanthatu nundu kuyanana akalenda ka yuti niguo muthenya wa sabato kwa muthenya ucu niguo ngai wathumuie kwa umo matiye ngai athumuie ekotethia wia haleluya matiye ngai athumuie na mewa imose nuthumuite na matembe ngai athumuite lakini mayama na kana muthenya wa sabato asani utetha cia wia kubikela Yesu wameye kubika ona umuthi asa wakwa nutetha cia wia na maundu ala wika ni Mungu ika which means ona Yesu muthenya wa sabato nuboasia na asa nake nuboasia najua na kindu kila cha kusumbua kiliko muno ni ba yendo swaniyo ju andu mafaceite Yesu ju Yesu wo kukoiwa no tulie mia na we Yesu no Yesu no chambe Yesu ni ngai haleluya kwa ukwithia ju ndini program ya kiliko chaku ukethia ona no kwesheni ngai yui ula wombie isiendu no ula wathumuie iwo kwete otethia wia na kiwo mukwenda kwia ndaile utethia yani dini ituma mundu ethiwa only than thou na wasoma Biblia withia siama nyingi Yesu eka muthenya ucio wa sabato Yohana kilungu cha kenda muthenya wa sabato Yesu atembete na manyiwa methi ya mundu wa ikililinda kuma kushawa na mamukulia mwiyai kati wa mundu na asiimake ula wekie na inu Yesu amea mundu kana asiimake bayula wai kanai na mwamanyiwa ma Yesu na manywa beba mati echau imatange iwe imanywe beba mutheu lakini mati emea ya chau ya Mose ila ya Asia ni kana kasya weke kililinda
kana kena wonse wa muthemba either kana kwiko kekie nai kana sheimako kwa amanyiwa maikulia Yesu ikulio ma base it on knowledge ya mio ya mosela menayo kana ikanoa shaweke lilinda no mubakani wekie na ima mukulia ula wekie na inu Yesu amea deundunda ikanai kana sheimake amea indi asheiwe eke lilinda ni kanabinya wanga iwona nwe kuisila kwake asheiwe ate kuona anate kuona ni kanamu the noma binya wangai ukona nwe kuisila kwake yuishibe mawonse amwe na changamoto mwisi ya maisha ngai ukuwekea ni kanako na nyabinya wake kuisila kwaku ngai noa ruhusu ukekala no fulani ukaitwa ukerachonda kitali cha seubishembesa nesa naku na nduboa indenje ni yangai imu the nomwe akona nyabinya wake kuisila kwaku ndukone mundu kumashawe kililinda tawatana ndewe amuyo ni wenda kuona pengine ashima tu hospitali ona pengine yasi uliwa medho na mae makuona kana ya dhima wanda ingwa kindu kita wakona wakata na whatever wakambisi kaona kasamuka laka kuona ndu ingwa mutumia kana madhina ukekala awilu na pengine mamunenga ndata yote mbeana na we andi just ane wendata mwena atiye kalaba eti mundu na boy ya boa ina yie baya demonstrations saingi na ikone okindu kikunika wichino usioke thiona ndata bakube ti ukwithia nyumba kwa kumwikala abu nyumba amukau na bajingwa ndata withiona bali kanzoka ona kiberi juliza kitanda na kutulite kivilani na mwiki manzoka na ivila na yatu endote niwe kilungu kya ndata igo kumbe ndu na kingi city kwikalawo ona batonyeka kingi kiona bukiche nduronye kala maisha mathukitu ukwithiona ndwingwa kindu nithi awandata ba mathamboni ukoka muno ni ukwilela so mwano ekau andi just na yu Yesu yamanyiwa ati asiwe kililinda ni kanabinya wanga iwona nwe kwisila kwake. Amen. Na Yesu amino meu maandiko masya akumana atwila matandi. Amen. Na akorokana chake aindandaka. Yesu aindandaka na chake. Na amina kuindandaka abaka kila kililinda medho akinjasa medho na akia endo kadhambe ndiane ya Siloamu na kila linda chambi ya sabali chendete Siloamu pengine kya kuliandu kano cha manubawe kila linda chichabika Siloamu. Amen. Kila linda chaenda chabika Siloamu na chabika Siloamu cha dhamba medho na kiumino dhamba medho macho mona. Amen. Na chasioka ila chasiokie balabe Yesu maandiko masi achasiokie kikuona na kumabua kwata medho Biblia kwasya na muthenyola wa aboiwe muthenya wa Sabato. Hallelujah. Nela wasiokie andwala mamwisi mamona ukite achona amwe masya niwe angi masya abuata we angi masya tiwe Biblia asya mea ninye mamukulia na kuikikiata nukuona ameola wita wa Yesu okiebala ni aindandaka na mata mabinda maingi formula ilanga yutumia kwa kuika siyama sithi ya ibwana usensi. Hallelujah. Yuisi muikio no tumanu kipathukani matokeo memoka. The difference between faith and the foolishness is the end result. Mundu aye exercise muikio na utumanu kila kisha kutabia kanati utumanu iwona matokeo na kila kisha kutabia timu ikio na inawe ni utumanu na inawe ni end result. Nundui wikililinda tatena mundu ekwinda ndakamata pu na ukususha medho na haikuya enda Siloamu wa dhambe
ju uthetu methosu mausuite ndaka mongelwa kibindu na kuwe waikubogwa bogwa na Yesu la wa mwiko kangonia Yesu la wa mususya matope muthenyolongi anatowe kililinda akili la moko akiboya akikulia nukuona chamya niona nduta mitivitite akiboya ngichona Yesu sumuthenyolongi ilone kali wimba Bartholomeo. Amen. Mwana wa Timayo etawo Batimayo mwana wa Timayo ila wa mwikailie Yesu amwiye wenda hata amwe nienda kuona amwe mwiki waku ni waobosha metho make mabinguka Yesu muthanongi aetewe zamba yena thina yaite metho ikililinda Biblia asha amumalia balabe ando inake baya outside hamutwila matametho tu metho mambi ya kuona na yu Yesu su the same akuya makuzu jamanongi ndakametho na omuyenda Siloamu wa dhambe yu chama kuikiangaya kuikia chama iteki aula uikite ti alama kwa observe otherwise all the observers all the makako nikiludi windia na makako nikiludi lo kuboya ati advantage yaku na makako nikiludi lo kuboya iwaku enjoy mundu uikite nkai dedukisha opinion kumabaute. You stick to what you are trusting God for. Otherwise, you'll be diverted. Manosu kila linda chuke da chemu Kenya. With ya kitabikite Siloam. With ya Joshua na ume mandini na nduma human rights kihuku na visa na with the already lawyer aendie kotini ayustaka Yesu nundu wa kuongela kila linda kivindu na moma tumi ya kwa attract light yo metho ma cheni kila chali kametho icho kimathe yasya kumanuva na huyo utwika emwe anu kumubosha na asyo kamunjasa matope kitu mikimwe kila kitu manga yeka siama niki namba nene yandu mayino tonyi wako access treatment quality ba Kenya andwala access ya quality treatment na andwala elected leaders na imo matuse obeasia miao yo tuima quality treatment andwa suba mwana family show medhi ana medical cover ya millions per year na edwa ba Kenya owula mawaite pa hospitali imayita imedhi awana right yothi muingo kula hospitali si kwatikana na pope mundu ngipa Kenya idwe commoners na ndamo mbedukise we commoners hospitali la itunene piu ikinyata na yo kinyata the other day na twikie kandawa ona liundu hivyo wawo ti wandu ala tukite kuonawo watu ikona liu nukosekana wawo yuko utwinene ai over 55 million Kenyans they can only find medical the highest level ningi studio referral ila national isuti hospitali nene piu Kenya chumwenda utwia tondu imwe mionenga nembesa kinata na facilities mwae maikia mwendo utwie thia mundu ndakwatia treatment kinata na nda afford muingo aile ikalanzi yakwe nda ile ikiangai wasoma Biblia pe mundu mukomwe wauma waninda kame na Biblia asha mundu mukosu au mweni ndakame bandu ba miaka 10 ne jasha ni wana maye mokoni mama takitali ya ingi na amina mali yake yonde piu haimanza obosho na Biblia kwa situation yake yaende ye no dhuka hatumia pesa siadela hadho shangali siadela hadho se nyumba siadela hata idheka siadela habinga mabiashara savings yake shonde siadela piu na iko ikala musi yakwe nono ndai no alternative na maandiko masya the more wajitiwe the more situation yake ende kudhuka na muthe nomwe ailie
iwe wite Yesu no boasia lakini ndaye amekonisinda. Haleluya. Wina mali beka kiburi kakwata amundu be mitulyo ikwata amundu ena mangotole make with ya no ku Yesu lakini ndam she never put it into consideration. Na muthenyo sundu emuthia ono mati munene akulie wa Yesu bitite aendete kwa njira cia muthayukisia mwana wake na mandiko masia mamosu yawe mwene asia na kwata utibo wangu wa yake ni ngubo wala ninago na mama asukumana nandu ila waendi athengia balabe Yesu akwata mutulo ba utibo wangu wa yake kanzo yake na abwa there by there ndakamea kaitika Yesu athiuka kulia ula wangitanu ninegwe pinya wauma betelo amwe mwiyai nukono ndo mati unene bete undu anu masukumanira kwa Yesu asia inegwe pinya wauma mamosu atebitha okia baluka maoni ma Yesu amutabia kila wiki yani wethi ito kumulinye mwiyai ni ninye naishe ni uko kwata ngua yaku atetemete Yesu amuya mwitu abalamu ithu anabinya mweke waku ni waobosia na kuma buma mosu abo mabinda maingi cia manene yeke wa athui sieke ya wanja nundu ja yino alternative mabinda maingi cia masianga isieke kiano andu makwata abinya wako ikianga imabika muthia mabinda maingi winondu wika andu mayeke yangai alo lakini wabika muthia andu imamwithio uyangai no kethia no tumwithio yo tutabikite muthia kethia mamosu amandhanio na Yesu ila wai muthui athi kwa Yesu akabogwa ethia abogwa no kwithia no muthui lakini ni wabogwa lakini ni nja mali yonthe yalikie nu wau paiki ndu inacho iwaboa lakini enukite nzanze nundu mundu muthui mabinda maingi yawe kwatio wake resources ni ciake no kedio na mathina mwangai ukubetangia ndwina mwikio nake ndwina mwikio nake na ngai ni ukunithia muthukumi wake mukutano mumu muno la cia na zene around mwi wa nyanya na ndio tabania bandu beto akiulungwa mwingi mukutano ya mathina maingi muno sana mukutano wa ikau excess na ngitabania mukutano ni uswa kilasia andu makune sindu sionze mwine mutube andu mutuba in fact ona twaina kasolo atula akaikia kitole asioka ile ngita wada akauma mbali akoka karibu akaina maanoa patu longi na iwe ndio mutabani asia sasa tunakaribisha Bishop Lazarus sitima siudhisi onde pio na tabani akanywa ukethio na kamera kaithukuma generator ile awia haya mapamba nasima akwatikana na uo muiyo baya ulecha na niba umuthinomwe mamomo mwalimu okombo na kana kake na mbelesha kana kake ndo kai bright na ikatumanie na kai ko nena na astrangulia kunena na naandika kulia kaambia kana nataka apambanita nataka kupita mtihani ke form 4 yumo ndo ndiye sindi kana yi moko na to abingwa maendete makambie mtihani me atwike yengai atwaboya mwiyai twaike mwiyai na mwitu wesu was grade was C aendete campus. Hallelujah. Yani ukwithia mukutanosu ngai itawawikite intentionally nundu wakamwile tuka ku mutabania ula watu host Apostle Peter Kimbo iwas twangulie ngumuzizu kwithia mwana onu nyamaite lakini kwithia na akulia ngai we ndo manya why ngai nde ukutabia withia undu mundu pambana muthino mandie bandu ba samuno alatia generator hambia mundu wangai mathina zwitu amina ila mokie mazama abika yakwatwa yalea na yalea piu disi kana nenuka imaasho ko thinu istima lakini ona ngwinuka
undu wethe anenukie nabo ya kamwili tukau yu omundi twinene akilanga yunekie ona kaitwe silie kauni mwingi ko no nyube kuikia ngai utanathelewa ukamuikia wiyo na bina timo bakawetele siendo ithele na kubika umundi na uni Yesu no ukeka siama na oundu kwailie ebinda ya Yesu Kristo ala mekia wa siama no ala maikia kila Yesu wa matabia. Amen. Mafarisayo na masandukayo kwa kuyethe ya wasiama, lakini Yesu ezodi utabani mikutano niyo ikweki kasiama. Haleluya. Yesu atonyela masinagoge nimo ikweki kasiama. Mati wameoka baicha machekeka na langi menda imaumalama mwatie Yesu makamwatia newe na wiyobea ni waba ukwiwa angakukwitu ikitwacha isa uko mutongo intena chalia mundu uzo kukwenda na thina winaguo nangi mena mendiko kaba ya over 20 million mena amukana siana naku ona sha iaemie shaila ya kuivangilitha andatu kwa mwaka iaemie nundu kwa challenge cha mapato na kebe mundu ngisi yake allocate wa indini allocate wa kampuni ngisi obau methe yo man director angi me serikali ni imakabi tu serikali na yu endo kwa wikalebu na wakila sia akwatu imutitino akumoba nini o uthio koma hospitali la nene kwa mabinda maingi sia maskai ekia andu alanja mabinda maingi tina sikile binda muthenyosu ngenga yande thianga utabio kendo kengi Yesu ekania yes na kuya thina munene witha wandini matete ya muthenya wa sabato na saisu la meolalamikia ulama kwazia wabitia ingai mwene meangai wakosa obosia muthenyola wa thumuye ati Mungu umekosea kuponya siku hilo lipumzika akipumzika aliwakonsoti ndio akirudia kasi ya wakonsoti aidhumwa muthenya wa sabato ahamwicha mwanya ni kana ishokea au kia mwiti wethia mundu nukuya ngai mwene iwabitia kubosia muthenya wa sabato mdu you think you are ndio niwe uta mundu yue weke obuo maile umangana muno na chakeli mowa mwana makuite makitite kuowa na alama maowete imome uteta maibo newiye moyo muno we mwokuya andu sindu ba town ai mundu mwe ayo anaelea sia mundu ngea mwe we waekanie nowe atatie kuita asia disi crusade nekiye bakume wala waitia undu mova masawe no nguyu mumanza ngewetu no anenga yo twile wanoni wani asia na boye aimu make matoroka mathi pio na amati amasia maisio kama sakwe aeka yo akwiya andu abath athukuma amoko make aye na inywa na ndileo thio manza kibetiki no kinengie ngewetu twile no ambele ise aishe na boye aimu make matoroka pio na masia maika akinyama zako ona eza kwati ya malea adio kula umiti masia mesio kataoni na nindi nitikili yezo ya mundu umwe oiwe ndaka eiwe ethi yangu tabania bandu mwana biashara ba masaku eiwe wethi ala sarasi utabanisia bandu dukatate ungama wa ungama mithela yawe ya thela binya nae wandaka mbithukitie letio ni TV ni kanisani kana crusade na ai mushirika wakwa na uma kanisani etho wa mushirika na ende nesa muno kiwia lakini ila waendie kwa mundu mwe wani enda kusubyo sebe muno lakini dukatate kwi na auma muthenya mwe sio komana nake na mukulia ambia sinji chao se akieba tsaba ndie sekiata mukulio ko ba saba wa chumwa lakini mandi mubaka Saturday uthukuma ba town
lakini twabika wa chuma muthenya wothe ithibe yatsaba na kendeze kana inezi undui yutu argument ya muthemba mo Morris wakite masi na uma masi kila Monday by saili with our bandukani na usio kawio Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, lakini twabika Saturday masako ibaza muno kuthichuma bo kanisa iwe museo waba ule to ikyo biashara mumazine obone kimbazi uketheo na nduthi biashara bandu baza wishanu manenga na argument ya sindu cia Ngai ukwithukisio kwithia mwandu imanya maya metina lakini mwiya yete yakatuteria. Hallelujah, hallelujah. Kwa mwiya ni wika siama. Amen. Nye nina ngusi cia kuyana ona ba prison aba ba masako prison na ndio bomo the nyoma ngitabanya Ngai amea matabi within the next 21 days ingomalecha andu kadhaa na matangasia na tangazo na matabi jumal ala notorious na iwe maendie maandika bandu maandika 21 days muthenya wambe masya baba Mike kakindu pastor zunda kakinya yelo metabani makathe ya matalite 19 18 mathe ya kila muthenya na matawazi ala makanisa pastors mameye twiwati muthukumi wa Ngai na ethi muthukumi wa Ngai kicha nia alama tuyati muthukumi wa Ngai mundu kokota banyaba na chicha makuyania twimanya kila tuyawa ichago na kenda kalikaba hii muthenya wa 16 ya ibinda ya President Kibaki but they public holiday anywhere President aumie Asia prison ni congested na release andu baba alekilwa andu 79 malekalwa mauma mambo semba makoka baka nisani mambia pastor mwanga indeki Ngai andu 79 na payai na anything payai public holiday ado kama tumeini charge mama sasa tunataka utuitie pastor atuambie alama atiala ati tuitie pastor atuambie na sisi tutaenda nyumbani lini maana ndiye aliambia wale ambi yuna mevidhi ndiye zimeyana aiwe unajua si mimi niliongea ni Mungu sasa siwezi mlazimisha so naambie kuweka namo pema wiko manga iwe kama nene. Hallelujah. Na siama sikika kila bandu ona sibitali ni awauni peo mwo ikiyanga iko kwata chama na iboa yela pe mubungu ikiyanga iko lechwa alo maubisini pe mundu ikiyanga i promotion na pe ungiuta ikiyanga i promotion mishi pe anuma ikiyanga iko fanikiwa na waingi mata ikiyanga kwa nienda uvoya na alame kuikia nukwenda chama changa ithayo ni waku alama te kuikia tanisha namo nukwenda intervention ya Ngai nukuigwa Ngai ya emoli kilila maundu ti sawa na nuko asemuye ningwenda ukwana nienda ungame amini nienda uilele kuoko kwaku kithuini chaku na ethia nukuikia kiloko itianga ine kikuikika within ibinda thila ukwenda shitwa ni ya Yesu Kristo shitwa nanguneno mpe mundu wine kwani the leo tua Thursday wa juma o Thursday wine kwani thikoti na mukai koti ni Thursday na mundu la musila na kenu kukiletie bina influence besa na already onekwani the certain direction yake kana dikatua in his favor na ile akitheka ikwani the kaende ya Thursday ikwani Thursday ikaende ya sitwa ni ya Yesu na thiungamia sitwa ni ya Yesu na next uloko thiandolea no kutransfer wa umikotini uso na bauka kwetwa mulungalu wa Ngai musili wa makwani mukei wa Ngai na next mwi wa katatu ni kwa niweka thela na imokatungi wa kitheka chenyu sitwa ni ya Yesu thasi ukaenda kotini mukathimu ya kwa ni atia ikwani dikaendea na
ikwani the affect mundu umwe o the alama ongetwe o the alama thioete justice meyube tangwa na kula meutwawa medio kwatwa ni makwani yangi na eventually mayasi yawe makasi yawe 2027 by May bayo mo okethi obisine kaini wa ukitia anja anuko dio mo kitia musumbi wa sumbi sisi andwala maikite siama siako na mwita mwetu ya soku makitandani kichowa amuka sitwa ni ya Yesu Kristo na hithi wathayo hithi wanabinya na mwita mutumia una mwana keo kuma bakitandani ukomete nyumba na sibitali na meta honde makosi meyeka kwa tabinya sitwa ni ya Yesu na kanyo wau na uonze wa kila muthemba sitwa ni ya Yesu osobosho chama kila wikite mwe cha promotion na milecha kwa kusitwa ni ya Yesu chama kila wikite mwe chokwata wea na kinengane kwa kusitwa ni ya Yesu oson kilio munene na mumo wangai no tedio wangai sitwa ni ya Yesu Kristo ni twaboya amen webau andwe mutangia boya mboyeti na kwasya mu Yesu ninaumbulana isiakwa ninaunenga thayu wakwa ndekeana ina mabitio no yandika sitwa kwa mkuni ya thayu kuma yuko bikatene na tene amen osobosyo mateini mangai na mumoni wangai amen nenda mbethukise asiai nyeni umwe katika alama ukautungia mwiye imubea ina mwana wi form 4 na mwiye ai numunengia kubita mutiani nesa muno amen nikwatanite pamwe na asiai alatuoka kutunga mubea haleluya nikwatanite pamwe na asiai mwana waku ekie nesa na ataneka nesa endo manyo onokethia anosie hii na ethayo kiu ni chama kinene ni we pain no ni mwana kiomono sie constant lakini between mami na mutiani menuka I think makwati accident na etwa result isumie osete constant it's more painful kukwata hii result than muthenyola sima kwatia report ya iwetu yani osete na hii result isumatebo niendo utanambola la mikia mwi mwana wa kundano sanesa ikiya tu nisia musiyusu hii result mwina sio na baibando itumika neyo last achievement ya mwana wenu ila mwene kutana asya ntutungia muhimu bya nulu mwana wakunda na abita nendo manyikananga ino mutethetie thao ndina sio sio netiwe kananga inda mutethi I'm sorry ndina sio lakini nienda wiki ya tu nisia museyusu asimu tano masiana no ni the current generation ni compost na millennium nange injeni zi mena siana sikie form 4 utana atumia language siako umangai hatikana kaka bokethia nasiye mukate okaiwa utanamba kwa asyu tanamba asyu we sure ukaitaba na uimino sia ukethe imukate wa mbobulo we mini ona kuna uye chaiwe isibe language sound ya sweet out of stupidity but it is an abomination before God kila mundu na ina mwana nekie mutiani abitite na atabitite tuenda kutungia mwe mubea haleluya nalange mwekie mwe kondo asiama haleluya
umwikite mwikondu wa chama kinene ni saa wa kumuthaitha Ngai Yesu ulote sikusindwa. Ni saa wa mutungia mubea sindu isu natangasa siikika kuyana nondu natangasa sietwane ya Yesu kuwandwa. Ni saa yu wala tuinasiana sikie form 4 osandembo ya mubea mbe wa Ngai ya kumutungia undu twaboye nundu andu aingi mese kuboya lakini maisu utunga mubea isawa kutunga mubea kula kwi mwini mubea ni kondu wa kwikasiana situnesa mwini mubea ni kondu wa chama. Ndukwate ndembo isusi yako, ndukwate simu yako, tuitumia nambe Ibask TV 0714888066 alamu ibaka ni sana na be chamo kwenda uikite Ngai ambia kumutungia mubea nundu we chama kitana ona kitana amba ikika kutunga mubea ni kukalatanga asiama. Amen. Na nitabania suo unina hauke kana Ngai ni weka asiama. Haleluya. Lakini siama siiki wa kila mundu nundu ti kila mundu wikia niona Biblia chasya ebinde ola mundu mukanzera fadhi Israeli kwa endiwa nyingi lakini mwathani atumwe kwa mundu kanzera fadhi mundu la wai atonya kuriski akeka kila muikio kwenda kon muikio ni huo siasiama mwiya iwaitu na Ngai waitu ito kunene vya na kutungia mubea mwiya ini utungia mubea nundu wana maitu alona tongo ese the last 4 years mami na metiani na wakatano uyo na bitie mwiya ni tunakwatia result sio Ngai waitu na mwiya waitu ni mubea nundu wakilona tuikiriswa manya wakatano wa matuku atatu nunekie maundu manene na mausenya mwiyai ni utungia mubea nundu wewe muikiku wiyoba Ngai waitu ulawa ile kutaiwa nolawa ile kunenebwa tuyuthaitha nundu asiana ile inabitie mitiani tuyuthaitha nundu asiana ile inabalukie mitiani tuyuthaitha nundu asiana ile inekie mitiani na toka kwa asiani mubea mwiyai tubinguye the next chapter na yunibo ya mwiyai yabika kwa placement ukatunenge okilio vaikakose mwana wa mulungali onomwe vaikakose mwana ukuikita kana musiikite kuondoa mwana wake kwa na chama chako sitwani ya Yesu Kristo asaitwa boyana kutunga mubea. Amen. Wina kilungu che 10 wina ndembo syaku ndoete batu mmesemu yai ndembo sya kutunga mubea nundu wa maundu alanga iwikite ete bambe alangi tutumesimonesu nekobika unga mamauni mako na tuyete umya witu kula kwe mwiyai osanguma na ngatho ni siaku nituambia mboya wa chuma matuko meana 18 tuyambia mboya siaku boya na kutia kuya kwa mithenya kadhaa itukwithiwa na groups yu pe mundu wa ndini mundu wa kunywa kiko cha ndini ekulia kwani mboya sia prende fasting itangasawa itutangasa tuitangasa nundu nithiawa nitongo ise makanisa 5 pe kanisa omwe withi ya mutongo itibita rescue times pe kanisa ongi the wa YouTube pe kanisa ongi withi ya wa Facebook pe kanisa ongi the wa TikTok na pe kanisa physical kwa utuyumba naba mwithi wonde yes na nundu mundu ni wokutwe nenda wose uyosa chumwa kimwe kana chumwa ile nienda tuambe kwithwa nebinda ya kuboya nundu itu nande indicate you vision tuyamba osamwiyo wambe na wakeli wakwiboya. Amen. Na kubetanga isie na ibingi nambari ya sionde nikana tukamwone mwe Yesu akwathime na ikwikanesa. Amen.
zimefunguka.